jilla gila patai kubor baga Congress Party hakari badwan haga jilla gila persang pan pensong thu baklai ki pa hadien belapen kala kerteng ya ke skim MGNREGA kinong elam ke BJP na ribhoi haga jing elam u president uba sen thaba gila ther kala baga party Congress ke shuwa daw bat pensong thu baklai ki pa halor ke jingpen kala kerteng ya ke skim MGNREGA haba crunch kila pathai kubor president ke BJP ba sen thaba but u state president ke BJP ST morcha u himanta timong ke pen charge ki pai ba ko ribhoi but ke jila hi bro koi ba jingpen kala kerteng ya kate ke scheme MGNREGA shaka VBGRAMG Act 2025 kam dan jingkta satya ya ki pai ba bat pen ban kadang ai jing mentoi kambo ni ki pai pa nong song shnong ka jela bat kari kilo ongru ba ka jing pen kala kerteng kam dei tang ha kapor pa sin shar ke BJP bat ha kapor pa sin shar ka Congress ru ki don ki jing pen kala kerteng ya ki babon ki kampen roi bat ka ni ka jing ken tho ka Congress hadin bala pen kala kerteng ka dei tang ka jing wa daw bat ban pen sngo tho baklai ki pai pa kilo ongru hadien bala pen kala kerteng ladang penjanai mat dang pen bah shushu ya kani ke skim bala sngi nong song shnong kari na ka jing ai jing bala ka ba shispa sngi la kentio hadu shispa artsan sngi bat na lor ka taru ka jing mang pisa ka dei hadu kandai % na ka sarkar kami bat tang 10% na ka sarkar jilla देखिए अभी जैसे कि पहले जो हमारे पूरा कंट्री का जो मनरेगा था उस मनरेगा को अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में इसका नाम चेंज किया गया हुआ है। सिर्फ नाम चेंज किया। जैसे कि पहले हम लोग का जो मनरेगा था वो मनरेगा अभी विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन 2025 ये सिर्फ नाम चेंज किया गया है और इसका इंटरनली जो पहले हमारे ये मनरेगा में बहुत सारा करप्शन था, इस करप्शन को सुधारने के लिए इसका इंटरनली थोड़ा चीज चेंज किया है। कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, कुछ ऐसा कुछ जैसे कांग्रेस लोग बोल रहे हैं कि ये मनरेगा को खत्म करने जा रहा है, ये कंप्लीट गलत बात है। ये एक अच्छा होने वाला है कि पहले आप हर गांव में जब भी काम करते थे मनरेगा का बहुत सारा काम में बहुत सारा भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अभी से ये नया मोदी जी के नेतृत्व में जो नया अभी शुरुआत होने जा रहा है ये बहुत अच्छा है और इसका कोई बुरा नहीं है, ये हम लोग आदर करता है, इसको हम लोग वेलकम कर रहा है। ये काम अभी हर गांव को विकसित होगा, इसका हर गांव डेवलप होगा। पहले जैसे जिस हिसाब से काम हो रहा था उससे अभी डबल होने जा रहा है, क्योंकि पहले देखिए 100 दिन का ही गारंटी था, अभी इसको 125 दिन का गारंटी होने जा रहा है। और जैसे कि पहले मटेरियल का 15 दिन कोई बहुत सारा हम लोग का गांव में जब काम करता है तो हमारे जो मटेरियल का जो पैसा होता है उसका पैसा भी बहुत लेट मिलता था। अभी आप ये नागालैंड जोंगा डिस्ट्रिक्ट जोंगा भारतीय जनता पार्टी BJP जोंगा रिभोई डिस्ट्रिक्ट का layada ya ka ai ka badang shutau thamai jong ka viksit bharat garanti na ka banta ka रोजगार बात का आजीविका मिशन विवि ग्राम जी 8,000 दा का बखत या का कुम का maujam bapan paunam ka ban penkela ya ka jingim ki nong kendong hakeleng ka jela bat khamtam hapo ka themri boy ki bor kawe habakren ha ka jingelang bat nong tho kubor district president riboy district BJP basan thaba
ulong bakani ka ain ka penhe ya ka jingkular jong ka ain ya ka tiakikum na ka cispa sngi sya ka cispa arsan sngi na ka benta kalawei kilong ying nong kendong ha ka sisnem ka ba penbek ya ka jingdon kam ha ka ha ba lanang kiu jong kilong ying nong kendong ha ka ni ka juk ba mentah la berabru ba ka jing sisya kalong ba ka ain kala penyar ya kilat ki lenti na ka benta kilong ying nong kendong jongi da ka ba penbun ya ki kam ki ba bha ba la pen ti kena ba om sum la sim no ya ka hok henry persya ya kata lanang penklai ya ki ain baro ula kentaj ya ki jing keno jong liang persya la ni kinong persya ha ke bede bat kene ka benta ka ain kan penduk ya ki ku kam ginong kendong ne pentlot ya ka jing trei ya ka gram seva da ka baong ka ba penkela kalong ka jing tmu ha ka jaka jong ka jingirap ka ba sipor ni te ya ki mar ki mata ki ba ne ki surok ki nalaum ki skul wat ki jing te ha ka imlang salang ki ban kentiu ya ka pateng benriu baro laman banjur ya ka gram seva ba kilong pateng ha ka jing tmu bat ka jing pen bej benia ka ba kilat pen khuj thamai kentup ya ka jing long digital pura ya ka jing siu baibla jongka iba sen thaba lapan pauru ba kisau teli ki jinglong bala batasai jong ka ak ka jingyeda ya ki ka jingtei ki bakongsan ha ki nong kendong ka jing la ban ya khun persya ya ka jinglong ka suin beneng ka ba jur bha bat ka jing pen kre na ka benta ka jing jia ba ka jing susi ka ba penti kena na ka jing tei kala penmi bek ya ka jingmi ka ba jurong por ka ain kala penti kena ya ka jing su tulop ha ka por ka ba biang ka penbek ya ka jing pitli ba ka jing tikena ya ka jing ya bek ya jenti ha ka jing ai pisa bat ka penlong ya ka jing pitli bat ka jinglong ka ba shai laong ka BJP ka la keno ru ka keno shu ba ka sen kongres kala penpriang ya ka jingtip ka ba bakla bat ka la pentikna klem ka nongrim da ka ba pen scam ya ka ain ka ba yada ya ki traditional village body ka ba dang penyai ya ka jing sensar ka jing ya thu khana jong ka kongres kalong ka ba yalam bakla bat ka ba thmu ban khanglat ya ka jingya saprang la kan tho ni ba sen thaba kat kum ka jingong jong ka VP gram at arajar afsan kalong kum ka jing pen keladur ya ka polisi telikam hanong kendong ka ba yaha bat ka jing thmu kham juliu jong ka viksit bharat hadu usnem ar hajar saupunyo kawanra ya ka jingkhen pisa ka bakhandai po persen na ka central government but 10% dei na banbei na ka state government na ka banta ka jila mekhlaya ka ba lapan tikna ya ka jingkit kli ya ka pisa bat ka jingmi ka ba kham he na ka jing bei tengka na kaliang gajonga kublai sibun kublai jarngu ka jing pensai apo jong gan kapor angkat di social media habi dei bat
kum kin no snong ko ji pensai ha gede bat ko ni ga ji tre spa sni mentang la ke tu no ha ka spa sni ka ci hadu ci spa arsan sni tolong ka jing yo nong no snong ke baduk ke badan kam ya ke jirap na baro arliang na ka central government ban state government.